Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerwall India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Presiden Rangba jongka seng nyotrep Ajik National Movement upa lamprang karbani habakran haka jialang pintian smai yaki nongkit kam bat yaki dikot keseng HANM Mautharashan Circle haka arpun retorik ujeliu araja apsan ulaong baka jala Manipur kayaki tang artayo kalayo yaka ILP kadbangi kipat kari jongka jala Meghalaya ngila yaki sanpos nemtam ngimpat yo yaka ILP. Uba kharbani ula kren yakani haba upan kan mau yaki kam ki baga seng HANM kalale haka jingya linti jongka ban syakri yakari bat kajat banrio ki nongkit kam ki bah khamat jongka seng HANM Mautharashan Circle ki balasha tian smai hakani kasni ki kintop yo president usamla science camp paryong Secretary usamla Defulness Paryong, Vice President usamla John Full Night Marwin, Assistant Secretary usamla Penbhalang Paryong, Public Secretary usamla Yobyang Paryong, nalor kiwe-kiwe kinongkit kam bat kitkhot. Ha kani ka jialang bala pelong hanong shilong nalor kinong yalam jongka seng HANM lawan bania don lang ru da usordar jongka shinong nong shilong ubala a ya ka jingken tu kan pham ya kinong ket kam bat ya kit khot bathama jongka seng HANM Mautharashan Circle. Kum ka konstitusion jongka seng HANM ka artikel ka ba B kum kadak jong kecil penting semai hapan penbod ye kintin kemenangkan mengasih kemat penbod edit ngi kondap senrang kali gin trace tom trace hem daka mensim kewakia ka mensim kecing sore daka mensim jong kecing kitram pada jing tip play ni kelas kem ban syakri hok kita penriu ya ka tong ka than Mautharashan Circle klam kerandin lengba ka seng HANM Mautharashan Circle bat ni da smairo rum takasni da ka jingslur ka jing sempang bat ka bensim it hok ya lagari knang manila ban lojno ya kisok kedot kibate lakum ya kari ka be ya juni ai babre try kerat pun aja undor kap bat sumar ini hati porbaro kumta angin long tiar bukan pakai payah pak paskan nak bentra banyada ya ketong kethan ya kecat penreu kam tame ya upur usam kariti dustur bat ya ka identity jong kecat penreu kuplai sebon Haus nam ar husau nang bakladai dai tang ka seng HANM ka wei ni proses group ki bak kanye po di dalam kelia ka balai pantur sudali ban tir jingkhang ye ka sarkar India ban tir jingkhang ye ka MHA ba ki dai ban amen no ki dai ban approve no ya ki right ni ki ma jongri ki jai pure kata galong ka inaran permit tin kasi karo ba ka border issue na do usna menjadi sepanjang buar beliau juga jala naga sokar rasam mensuar gelang rasam mentang layo bejong haduk menta ngimdon kita ki ain dari ngimdon kita ki ain baniada ya kesnong ka tahu baniada ya intima baniada ya kari berkecat
Lasan kau telik sedang tam ngayok yang jala upur usam ro ngim dan koreng. Kau ini mak benar. Ka sarkar MDA tu apa kajing lam NPP kila dah tiga phase 1. Dah pun kaya mentah syait saka phase 2. Henry ngayok semua ngayok kubor nadi he sarkar yang ba kadon election kapan salong ha asam ngatrai kalapan sedang sangai isu. Kamanipur ke hit tengah riau kayu LP ni ki pai kari jo kamai kalia ngirai ki santos nam hadu mentani padio hoy ngimla banlet ba usram ar hajar khaplar bakla khaplar kendai ka government of Meghalaya lang ba ki rupumot ki MD ki lawan pas di resolution haying da barto ain ya ka ILP batak tin kasi karo Henry ka jing pas jong ki hente po ing da to an kampat scam nama ka sarkar India kampat approve namar ya ki an hapan approve nante na po MHA dai da kada ko pendong ge jinem ban lek ban tit jingkang ban lek ban kin mau sarkar India batman hagane hasin ba aro na lek haus na marajar mentos nanda yang tukla Haus senang kau ngilet kispangut hari benar ni, hasil baar ngilet tang hendak nama ni suto kejinut kepasakai. Kat syabar, kat syabar nomba jengkari India kan dah kusuk. Hei tentang kenal ba kinong ilang ejnem, kibo yang kejak bener syakman. Bat kejing ijri jo kidikat dengan nama jendem kelar rong halu ikisnam, nim salia atau sepat atau lak. Nampak tawa jadi berbeda. Nampak lawai jadi berbeda. Bat menin ro ngatrai bi. Kipun ki lang basnong, kipun ki sorsnong, kipun ki nong ilam snong. Jadi SDM ki orang bangiran kam cingira. Nabi. Nama ki kam bola datang ke SDM apa Meghalaya. Kapanut bat kebaik syah ki kam. Niya ni sepamut menin. Ni penmeri sipai dikot narilum jentia. Bat ngilet bangi tang sikali nasi ngirala ban general ya gitu gedeng balatung bi ain da sok kawasan gitu kajaka kadai bahapon da terusi nak tak tahu ngan ya tu ipi kita dai ki ideologi ada ki sain perkha jok HM kami ne po kari bi jungi nang bak tan tawa tausan namarang ki nagi mentah ke ga panjai kolekti jungi wadan ke por jungi ke jinge lata parandang kat syapai ki jinge sudah khamtam ki parro ki persnam ki parri don syari thani borra pinong hagi than lampi ro parari ki lojinge sigitain block 1 block 2 kumjo teka kamera yang kum ginoyalam jo gajai tereu kam don jinggor ini laragi ong bagi ini thon ye gari je bereu da ngimla banyada ya kenda usia ngimla banyara ya girang pasnong ngimla banyara ya dor pasnong ngimla ban protect ya kenda usia ku berusaha kita di kamar pak kebakat HA6 kalau pentrekam hari kredit ngari itu ya bika sarkar asam lu keting bai le HA9 mensua bikin mau ke por pengitang itu yang aupo sepo umtra bankil pula sam dari projiksi penwat yang ini por selong Henry pengile na mentak hakamnya jong kejat Henry bon ginong yada ini kalau mau tu por lu SP punya balang perang sino pidon tu asam la poi sino te sofa kriya jaga sa pi ki bangi le am tak tawa ngre bar ko kira ka sarkar ro kayada ka sarkar ro menin ro pite kastoi mngasgish shwa bangi le site spo lapanga ngalit kendo yu humista
ngong boleh kat kibor jo sarkar kibor jo distrik jo ka west hill kimla man persange ya ka asam bakawan sna biani ya kiyen kawan thong biani kideng haganda siap jo ka lapanga ngau ikan bersai semesta ngong ke H&M rasai kan biar dari spa dari haja long belong jak baja nama bang hapan ya dai kena siap nama kirang pasnom telepon ini malam dari kedau minister beroni ke responsibility ya ke jak rew ya ke jala ya kena siap lopat escort sibun dari bagi sipai dari bagi stop kerja ki berkerja kerja ni tu ibu asam luas mereka kuli nama pitip nado chief minister nado ki berasam kini berkor sudah kim kaisna itu mereka herai kong kaseng asobon ai kule ya home minister when lo pak sibul ki pelit dalam taban escort ya kali baca bener pat ba seng balang tadau ka jingret ma di menen ka ni job ni ilala pan put ilala pan tang ye tu ki ding itu ye ki bawat sna bi an dak sarasa bat wasam lo menen kar bi bu hapan umur kan ele persya namaru iba ki senglang labon ki pulis lekria labon ngai i ka sin berengkong menen ba ki pulis lekria ki pen i le jong bor Yang boros kita ki pulis berlihat tinggal, boros kita ki pulis berlihat keranding. Yang lain imenin, bagi pulis neklian nata kelong di baslo. Bangun banga selat napang pibin ong sama kali. Nama kamonto juga H&M kelong hapin paren gilong awaits and arise for neklian with men. Hapin kasih berkiong ki berjengjot berkursiu lekecai. Because think hirap kong slap na pang samlagri. Tumraw mga slap na pang no samlagri ay mo. Kung bajik pen edaw pen enil yung nagstart rekam kamay John H&M mothas at go. Salat na pang samlagri. Salat na pang samlagri. Salat na pang samlagri. Salat na pang samlagri. Kulay siya mo. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.